Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora
benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia Dominus tecum,
et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia coma Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, o benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Affinda Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, osia pro Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus